Katonda yabadde mwene ensonga oyimba nange yabadde mwene ensonga bambi omulungi ali kwa media nsose na kemba akagulumiza Katonda omutonzi yatonda igulu n'ensi era ngawe muri kumbona tuli mu kibuga ky'Iganga ni timu yange tuva ku shopping ako ebintu ebyendawulo ndodukira bulungi nakunga ainuma nabaleetera emboozi omukyala ali kudagana ekirwere kyamukenenya ekirwere kya slim ekirwere kyamukenenya omukyala NASABU NANKWANGA eyagwa ku buliri nga amira idagala nga bambi azira buyambi azira mmere oluvannyuma olw'okulaga emboozi eno eriyo omukyala ali mu nsi abazungu eyo eyatuweereza ku buyambi tujye tugwireko ku NASABU bambi ku mmere n'ebintu ebindi mami tukwebaza embira tinungi ewasoboire okutuwa akasente era olunaku olwaleero nsiye mu kibuga ky'Iganga ni tiimu yange nga tugulirako ku NASABU ku bintu ebyokozesa emmere era nga nakyalire ku abasawo abaidandala abantu abalina obulere bwa sirimu bankubula ki ekyokukola bangaidinga ni ku mmere ey'okugula era emmere y'emugwaire abasawo bankobye ati eno eri 70% ku biringo byali kwenda mu mubiri era NASABU bankoye ati omwezi mulala wanaabanga alira emmere eno anaabanga ajja kutandika okudindibuka ati abuke bulungi atandike okudigida bulungi ino twebaza n'abantu abandi abatuweere ku kasente abampaire nga ku mutwalo mulala 15,000 bambi mwena mwebale kufaayo era mbakabuko nti mutweyungeku nga tujja mu bitundu ebyebulanga nga twalira NASABU NANKWANGA bambi obuyambi ndi Yazid Yolisigira eno YY media yaida baka gwandi naisan YY media moyo kunuma abatwaga tusema bye mukola lienda kundita eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade eno YY media yaida baka gwandi naisan YY media moyo kunuma abatwaga tusema bye mukola lienda kundita eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade omulungi ali kwa YY media ombeera tulikola ya papa amadi gaidi gali tusumbula aye twizowo omukyalo ono nga wembakobeire NASABU NANKWANGA alina ekiweire kya mukenembya ali ku makerenda ga mukenenya ARVs ekyembya ekiro kiri nti abaire azira mmere ekireetera olumba okwongera okumugoya embeera tebeire enungi era kyawaliza abakaire bano okuntuukirira nga twenda ku buyambi nga woli kubona atengeta butengete so nga wembakobeire nti twafunye ku obuyambi eri omukyala yabwine emboozi ya NASABU ali mu nsida akuliya yampa obuyambi yakale twalira ku NASABU ku mmere era nga ndeese wano emmere era kisiza kuba kino kiri nti oluvannyuma olw'okufuna esente d'ogula emmere nagire kuku yabasawo abakugu abagabagana ensonga edasirimu oba okubudaabuda abantu bano yankobera ebika ebyemmere ebirungi ebiri kujja okumuyambaku okwira engulu era nga weire muli kubona ekiro 5 edakawunga n'emityere eriyo emmere yendesedde kiro 8 eriyo ekirungo kyenalunze kiro 8 ekyo ekirungo bankobya ati Katonda namuyamba ng'ali kukolesa bulungi webinaale makodi NASABU nanaba nga tali kunwa bulungi so ndize gano mugamye ebintu bino nebaza omukaire watuwaire obuyambi bambi Katonda akwirizeewo n'abantu abandi abampaire nga 15,000 omutwalo nga balumuukira bambi ensonga ya NASABU enseeka akwenda era emmere eno kujja okuwa nsaba mami akuyambe mugikozesa bulungi ojja kwira engulu
bangi bali mu mbeera ena ejasi kulya wonaalya oli kujja kutereera eriyo n'abantu abandi abalina obulwere nga obwa NASABU benakobairenga kubaka ati oyikola teyefaako nga nkaali kuwa bando eno n'emmere enkulu dodole kilo 8 emmere eno nagayisa ebirungo ebyendawulo ojja kunwanga buugi mulimu soya mulimu amaido mulimu amata mulimu simusimu bina byona nagayise natabula dodole kilo 8 nabitabula abasawo bankobya batwala ensonga edamukenenya bankobya atu oida kufumbanga ku kubuugi ono dakika 15 ku dakika 20 abayi otoleku tofiisaawo mpaka otoleku banka ati olumala otemugama onwe kyentalese kibaire kirala sire dibedi mpaire ku blue band bankobya ati kya buugi oyo otabikamu ekijiko kirala kya blue band ati bimukolera bankoye bakozesa oluzungu ati afuna ebirungo 70% ku kikumi ebyendibwa mubiri afuna ku 7 ekikaba birungo by'amaani ino so tomana we ndifuna da blue band oba oli awo ndireeta ndidi wakamamya oida kumujamba kunaka flask nga wotatera kubaawo olumala omuyuwiremu ayi bakobye zabana bane flask mu mbele bajimena eranzira oza flask mami bamulembeza flask badumena ayenga sotidi ebyo nda kubibonanga oluvainuma ayi kino ekirungo kino kyesibeku akawunga ndese omutyere ndese ayi wano nawali obulamu bwe gano buugi ono mami nagali obulamu bwe nga wendi kukiiramu nagali obulamu bwa NASABU okwira engulu ebyakambwe embwa amagumba gamugoyagoya yaweesa biki bankobya ati bino abasabo bakobya ati bino byonka ali kujja ojja kumubona ano wa bino bitakuva ku munwa bukisa ate wa ingo onwa kirungo kino muleetera kilo 8 ekiweera mu ateseti era mwenataire ebiseera muno bakayiti bino busoda ebitotawaana biki atotawaana ebyomwankubye nga mukola lukoseti biki bakayiti totawaana ati gula ebyo ali kujja kwira engulu so bino so tomana sabe frasik yaliyo kino olibona kana akawunga kirundo seta kweno kana akawunga kikali kilo 50 olibona namba ndala eyommere mami abeera alira wazirammere kilo 50 ate sitindi digaida kumutambuzaako n'abafumbi mami kawunga kaako kilo 50 omutyere guguno omutyere nkuleetera ku mutyere guguno kilo 15 guguno bye bikusina lyaku bino bya abanange wabula bakwenze lebakuwanga musubi mbwesite kwenda abantu bakwenda ibyo bikozese bulungi kalona wakuyamba n'okozesa ebintu bino notereera oti twandogeni mama nso notandika okutambula nsobola okuwa kapito watandika bakutunda ku maji ebulanga amafumbi afumbaga n'amaji etwe y'amaji ya mulala 2 gabako amaji 30 muva mulala kito ekikaba kulekera ku 10 meka oga ne 10 wotola ku ebitano ebyomuno notambuza obuna kuto watambuza abo bukulabira twenda biki byosobola okola ebirabiro obulamu bwo kubanza tuli kujja kubanga wonti ndina abantu banyi benamba mami tuli kujja kubanga wonti sayo nampuliriza so mami twenda kubonanga asobola okola ki ate watambatambulanga mweyo kimuyamba kuko n'okuba mu bantu empewo okukolesa ebigere ebyo atani okutyamu obutyamu ngano mami kaita akola ku byagano wakanga ajja mu center ng'atambuza amajayi mu byona kaita n'aba atereyo olibona buugi oyo mami abafumbi bayenda okunwa owaibwe bwono oyo kodinga bona balwere basirimu kandogero osagabe balowolire mbule bugedya ino bugedya ino
bule bujja kugedya eno bujja kuyizaamu ina amaanyi ebirungo by'amaanyi beene obwaibe buubuno ubayenda okunwako bule babumulekere kyowola nti bule bubwe nabo mulungire nga bubwe bwoyo basabo bankate bwoyo abayenda okunwa ku buugi buwono wano mami muletereko ebidandali bibino bidandali bibino ajja kulira akawunga kano awuute n'isupu awuute n'isupu awuute n'isupu awuute n'isupu awuute n'isupu mugire ku ekiro 5 eda sukaali wuuyo kakira ojja kutandikira kwawo owulire sukaali wuuyo kiro 5 omulenzi yena aleeta ndasembera eno guno muno gwa mmere nkoletereko kwentandikisa mami obaire olira ino guguno omuno ebijja n'emmere yange omukere yankoye nguleku ni bino naguzeemuko ni sabuuni biki biki kale so kendogere kuno omulwaire male omulwaire olowooza bina binakolera kuku ojja bikolesa ojja kunwa nendoone mpaka kuwulira bubi wairewo bampa enkoko so webaza omukaire n'abatuyambye kuku webaza batuwaire kuku obuyambi buno banaife bakulu banaife mwebala obuyambi bwemukoze katonda abayikizeewo wemutwaire era mutakoowa mukolenga mutyo katonda aida abakuuma muwangale mu nsi muno batakoowa okayenda obuyambi kuba nkale kutereera nti nkale kutereera batakoowa so obeire ng'otya ino kulya kwafuka kulya tolya so buti n'ekintu ekindi buti kyekindi kyowandiyenze kyetutaleese oba olyawo wansubizayo ebizigo ebiyitereza sikini banange byabyaninze nja okukola kambone obuyambi bwenafunye akasente kabere katono terasoboye kugula ku bizigo nandigireyo ate nerabira okubuuza omusawo ku bizigo kuba esente wabere nga wazira aye bwenaba ngafuneyo ku akasente ndakujja mubuuza ku bizigo ebyo imwe so olikwenda kumesulukana olikwenda kunirira so ndakwirayo tubone tidaidi ndakwirayo ko yeba nange bali kutubona bali oko bakende kayimbo omulwaire n'akaziga akasikini akasobola okuwonya ebintu bino bano kyenerabira kukoba enfuka amaine gaba mu wansi ey'ebiryoti buugi ate gafaanana yero oba kale byona ndakwogeraku ku n'omusawo ndamukobera kuku aye mu byona nze nkozeeko ku obuyambi obusookerwako babweta first aid olaba ngaofunyemu amaani ng'osobola okutambula ojja kujja mu idwaliro yebakwidandabira iganga hospital okobera abasawo obizibu byona nze bino ndikwendako kutola ku buliri ng'osobola okutambulaku mwene otandika okweyikiza n'okujja nga mu idwaliro wakolanga olibona kizibu kyo emmere ebeire ng'ozambere so ndidi wonaano n'oiramu amaani oida kujja mu idwaliro obakobera ebizibu byo kuba abasawo bwati bayenda benda wayogera nga bali kubona kumulwaire owulire so mami tweyanziza webale kuwundikirizaamu era webale nakugumira kusumbuwa kati mami yamba kukwono bambi watuwa ku buyambi katonda akwirizeewo akuwa byosinga kwenda mu bulamu bwo
ni bana ifa abandi bwenkubi abampenga ko 15 omutwalo eriyo wundi yasokwa aliyo omugale yampesa mitwalo 2 ni nankwanga olwawuliranga mwina ni nankwanga yena yakola ki oba wawa nabona bole lina nti nankwanga nankwanga webale kwirukira nankwanga mwino ayo no wundi bamweta Esther ayo mugala nabwe wajasi wa message Esther 15 mbibona bambi mwebale kwirukira ono era mwebale ayenga mami webale chikwakoze mami ali kunsida abazungu tubenda kuba yogeranga mayina gaibwe nekyo katonda ko ebyona byona katonda ko ebyona byona onaterera record mami record mami record ndeta akalokoli kano tukomere mwala uno nikwenda bampe nkoko ngobo nikwenda kali mami obero liko bachi bakugamire likwebaza banange nebazo mukulu mwino nebazo kuli omulango wange muganda wange no nirukira ku muntu ono katonda yandetera nkwebaza ino era alas akwirize kyo singo kwenda era tako abale banji munsi abere betya ndiba nabona kuna kwangu ono tuizo gufula omulimo twayamba abantu kwa twena ino kuyamba ni katonda kwa tuyamba abantu batesobola abantu kye batayidi abutinze abantu bafunye ekifani kindi badakula kuno kuba kumuna guma kasanga namba ya masimu ati ono buti abantu aida wano baza mumpeweze kumondeke bakola kamera abantu konze bano omuntu wangu nageza kuba omulangazi abandi lukirira ekyakiza busaza ebana yanza ino bali mwe bali irala sigaye kumufuna kafaliso nikyakwebwika kaki akyakwe mufaliso kyakweubika azakafaliso kakale kule kafaliso kageta bugete muna moto mumbere mbibana ne yanza ino muongere kabiri nebyo baba so timami oli kujanga okolotya batukobye nankwanga nokwirengulwa ino okuno ine ebibuji bino bunya kufumba bakobye mbwe ekikopo kitawaawo ati nankwanga mbwe batukoba na ku ebikopo bitano kumukaaga omusawo yakobye yakobye 5 to 6 cups a day ayino okuno ebikopo bitano nakoyala bingi mewana anu akuna kuisa tuyinanga hali kufumba mweno loza kaita ila mu mani ndakasana mani ngahali kufumba mweno ate kwa mukazi awe mchala mukozi wa mirimo ino ate mwangu aye liditi adakutira kusisa ku kibungo ekyolese kwa kuzana ku sister wange yalwala bamwako boji obuligala amata mirembe byataso yaba watanga makana gaiga kaikuida yangalira ni yaifaka aliwo ekintu mye mukumba edinti omukaira ali kunika frasika na kechikadenti oida kumunyuwira ngo omwene kankobe nchiroza kulera busi aya abana bamera frasika badimala erindi eri mwayewoza ewoza kodi kujita mu kumusana erewoza nobuzibu ina bana ekiro ekira kyaki kya frasika yaye ndikatunada kwikiriza nebye byange abokule mungero kutuyamba abandi era nankwanga kubino kukawunga nikumutire kyekisinga akujira byona ndia byona olya ndia byona era seketi ja kumusiba akawunga konka na isa akawunga kilo 500 gago ligabona akaya katendo okobe mbuko tiri kukenda omo tiri kugwenda akodi kikosolo ndetu kilo 500 iwa kikosolo ndia naita no mutire kayiso aha nendo bewo tubone ne kidandali ayibana nziza katonda abayikizeewo bemutwaire amina kale wow omulungi ali kuwawa media so mwebale kutuyamba mwebale kuyamba omukyalo ono era nze nkola yange eri nti ntera ino mami okufollowinga cases dange
nze wano wembitiranga nje Busede ebulanga gano we mutoka yange webitiranga ndi kugololo waife mami yaba Busede ye mubikado oboidi ye yatera okuba olusimbitirano bulanga olusimbita magamaga aha ebusire yenasomera so najo bwenabanga tiri bize ino nsobola okwemeza mutoka yange nide naluta kumulwe nabo nembere lyeta twenda kubona omuntu yetuli kuyamba ali kukyukaku fo twenda ino twenda okubona ngo omuntu akyuka tutugaba bintu bino nti twine sente twenda kugabira abantu sente twenda kukyusa bulamu bwa muntu era nze wenkwida ndaba kibi kyange nti wenkwida nimbona tuli kukyuka nga ntuka kisawe nakola ki nawanika nze ino okubona nga ndi kukyusa kuku bakoba ati yali ati ayo Katonda yabita mu mwana oyo nibaine bakyusa ku bulamu bwe so nekyo so tomana ndafudanga akaire bite kukwano mbone omulwaire wange ali atya nekirungi weno nakasemu kange oida kunkobera nako kyensabo otakuwa kusumbwa aya abebizi bakayitobaga namba yange achuka mwenda kutukubira akisinga nali kuko obulungi yeno bonanga kukubira amasimu nekisinga kumalamu nali obulungi okubanga kuletira obuvulanizi bwo toidirwaki bayo nobona olenga anira mu balaga fo nga ali kukoba ekintu akubona buti onafana sente yakatofa ku kyendi ya Uganda obona sente da kiro just papula blade n'abalungi n'abasobola okudifuna buti omuntu alina kubitwala kumanya kuyamba omuntu ki ali obubi ntwala kumpe eyo kale wa tujja kusika wano abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze ngolwaire mwebala obuyambi kale Katonda abayikizeewo kale eno YY media yaida